Ku ya 15 Kamena mu mwaka w'2022 Uburundi bwatangiye kohereza ingabo muri Kivu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya inyeshyamba za M23 zarwanaga n'ingabo z'u Rwanda, nubwo u Rwanda rwabihakanye. Kuba Abarundi bari muri kariya karere ntibivugwaho rumwe, kuko nubwo bigaragara ko bari bahari kugira ngo barwanye inyeshyamba, ahubwo bavuga ko babanaga mu mwanya umwe na M23. Muri Mutarama mu mwaka w'2024 Uburundi bwafunze imbibi zose z'ubutaka n'u Rwanda mu gihe kitazwi, nyuma y'uko leta y'u Rwanda yashinjwaga gushyigikira umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ndabasuhuje mwese, nitwa Tuyiringire Ahmed. Iki ni ikiganiro ubusesenguzi n'amakuru uri kumvira kuri Gira Ubuzima TV Speciale. Nje kukugezaho ubusesenguzi bukiri gutera intambara yo muri Kongo, ndetse unumva ibyo utaruzi. Tega amatwi kino kiganiro kugeza kigeze ku musozo, wumve umubano w'u Rwanda n'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu gihe cy'abakoloni. Mbararikiye kudukurikira kugeza tugeze ku musozo. Umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda wabayeho byibuze igihe cyose leta ubwazo zari ziriho. Mbere yo guhura n'abanyaburayi, u Rwanda n'u Burundi byari ubwami. Ubu bwami icyo gihe bwari butuye n'amoko atatu y'abantu, abitwaga Abahutu, Abatutsi ndetse n'Abatwa. Aba bahataniraga kwigarurira akarere kegeranye nabo, bagenda barwana intambara hirya no hino kugira ngo byigarurire uduce twinshi maze bubake igihugu kinini. Mu myaka y'1880 ubwo bwami bwombi bwashyizwe mu butegetsi bwa gikoloni. Ubu bwahawe Ubudage, hanyuma nyuma y'1919 buhabwa Ububirigi. Nyuma haje kubaho ubwigenge bwo mu myaka y'1960. Ibibazo n'iterambere bya politike by'ibihugu byombi byagize ingaruka zikomeye cyane kuri buri umwe. Aha ni naho hatangiye gututumba umubano mubi cyane hagati y'ibihugu byombi. Umubano w'ibihugu byombi hagati y'u Burundi n'u Rwanda watangiye kuba inshuti cyane, ubundi ukajya ugenda ubabanzi cyane ku buryo bangana bakaba batahana n'amazi yo kunywa. Ibi bihugu u Rwanda n'u Burundi na ba sekuruza b'ubwoko bwitwaga Abatwa muri icyo gihe bagera muri ako gace hagati yo mu myaka y'1800 n'ibihumbi bitatu. Impamvu mvuze 1800 nkagera ku 3000, murabizi neza ko babaraga bamanuka. Nyuma yaho hagati ya 700 n'1500 baratangiye kubara bazamura. Abaturage ba Bantu nabo bimukiye muri kariya karere. Ako karere karimo Burundi ndetse n'u Rwanda. Imiterere nyayo y'inkomoko y'Abahutu n'Abatutsi ni ikibazo gikomeye cyane cyakomeje kugora impande zombi, byatumaga batumvikana na gatoya. Imiryango yo mu karere, ubwoko nyine, yaje gukura mu bwami 8 mu 1700. Ubwami bw'u Burundi cyangwa se Urundi n'ubwami bw'u Rwanda biri muri ibyo nyine, muri ubwo bwami 8 bwo muri icyo gihe cy'1700. Dukurikije imigenzo ya Kanyaru, umuryango n'abafatanyabikorwa b'umwami wa mbere w'u Burundi yitwaga Ntare wa mbere. Aba ngo bari bafitanye isano n'umuryango w'ibwami w'u Rwanda, nubwo ibyo bitemewe na bose. U Rwanda n'u Burundi byombi byahawe ubwami bw'Ubudage mu nama y'i Berlin yo mu 1884 kugeza mu 1885. Ubudage ntabwo bwategekaga ubwami bwabwo, ahubwo bwahisemo gutegeka mu buryo butaziguye binyuze mu bwami bwabo. Bakaza bagatora abayobozi maze bakayoborera muri abo bayobozi banyu. Ubudage babugiriye igice cy'uburengerazuba cy'abakoloni bo muri Afurika y'Iburasirazuba. Ingabo z'Ababiligi zaje kwigarurira ubwami mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yose. Nyuma ziba ubukoloni bw'Ababiligi mu 1919 witwa Rwanda Urundi. Ahangaha bari bamaze kubifatanya muri icyo gihe cy'Ababiligi. Iyi ishobora no guhita isobanura impamvu u Rwanda n'Ububirigi bafite umubano udacana uwaka hagati yabo muri iki gihe cya none. Naha byahereye nta handi. Nubwo Ububirigi bwabanje gukomeza uburyo bw'ubutegetsi bw'Abadage binyuze mu bwami, mu 1926 bwatangiye politiki y'ubutegetsi bw'abakoloni butaziguye bukurikiza amahame yo muri Kongo y'Ababiligi. Aha Kongo yari imaze igihe mu Babiligi nyine. Ivugurura ryarimo koroshya gahunda izwi n'abayobozi batatu, bityo muri icyo gihe hatwaraga bitwaga Abatutsi. Aho kuba batatu ubusanzwe baratandukanijwe, Abatutsi bajya ukwabo maze n'Abahutu bajya ukwabo. Ubundi Abatutsi aba aribo bategeka. Yategekaga akarere. Ivugurura ry'Ababiligi ryazanye icyitwa uburetwa, imirimo y'agahato n'Abahutu ku batware b'Abatutsi. Ahangaha niho hahise hatangira intambara nyine. Bamwe baba abanzi b'abandi. Ku bantu ku giti cyabo, atari abaturage gusa, ndetse no mu turere tutarimo gahunda, uburetwa bwarakoreshejwe, induru ziravuga. Abayobozi b'Abatutsi batangiye inzira yo kuvugurura ubutaka babifashijwemo n'Ububirigi. Ahantu ho kuragira hari hasanzwe hakoreshwa n'Abahutu, maze hahita haza kugenzurwa n'itsinda ry'Abatutsi ku gitugu babifashijwemo n'Ababiligi. Ababiligi batangira gukomanya amoko yombi, nyamara mbere bari
babanyeho neza. Rwanda Urundi yangijwe n'inzara mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ihuriro ry'amapfa na politike y'ubucuruzi y'abategetsi b'abakoloni ryatumye abantu bari hagati y'ibihumbi 36 n'ibihumbi 50 bapfa mu 1943 n'igihumbi 1944 hamwe n'ibihumbi magana bahungira mu turere baturanye. Mu gihe cya revolisiyo y'u Rwanda na nyuma yayo, ibihumbi by'abatutsi bahunze u Rwanda bajya mu bihugu bituranye narwo. Aha harimo abagera ku 25,000 bagiye mu Burundi. Impunzi nyinshi zifuzaga gusubira mu Rwanda, bamwe bifuza guhirika guverinoma nshya. Ikigeragezo cya mbere cy'inyeshyamba z'abatutsi mu Burundi cyo gutera u Rwanda cyakozwe ku ya 25 Ugushyingo mu mwaka w'1963. Impunzi zigera ku bihumbi 15 zaturutse hakurya y'u Burundi zagerageje kwerekeza ku mupaka w'u Rwanda, maze komisiyo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu i Bujumbura hamwe n'itsinda ry'abamisiyoneri b'abaprotesitanti babimenyesheje guverinoma y'u Burundi, kandi bagerageza kubumvisha guhagarika icyo gitero. Nyuma yo gutindiganya, u Burundi bwohereje abajandarume kugira ngo bambure intwaro impunzi kandi bazisubize mu nkambi zazo. Nyuma impunzi imwe yabwiye umuyobozi w'iyi komisiyo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu yitwaga François Perezios ko François Rukeba, minisitiri w'ingabo z'u Rwanda mu buhungiro, yategetse icyo gitero nyuma y'inama yabereye i Bujumbura, aho abayobozi b'inyeshyamba z'abatutsi baturutse mu bindi bihugu bagaragaje ko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu ntangiriro z'Ukuboza mu 1963, imyifatire y'abategetsi b'u Burundi mu bijyanye no gukumira ibitero by'inyeshyamba ku Rwanda yarahindutse cyane, kubera ko inama yahuje intumwa z'u Rwanda n'u Burundi Gisenyi yari igamije gukemura ibibazo by'ingutu bijyanye n'iseswa ry'ishyirahamwe ry'amafaranga n'imisoro mu Rwanda n'u Burundi. Iri ryacitse kubera kutumvikana. Visi Minisitiri w'Intebe w'u Burundi witwaga Pio Masumbuko yabwiye umuyobozi w'u Rwanda ati: "Mbese mu minsi ishize ko twabafashije abantu bari bagiye kubatera, none uhisemo guca umubano w'ubukungu hagati natwe?" Ibi byahise bisobanura kutifuza ubufatanye hagati y'u Rwanda n'u Burundi, maze intambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi itangira kuvugwa. Nyuma y'igitero cy'inyeshyamba z'abatutsi mu mpera z'Ukuboza mu 1963, guverinoma y'u Rwanda yafashe abahutu bashyira mu gaciro kandi bayobora abanyapolitike b'abatutsi. Muri rusange, abatutsi bo mu Rwanda nabo bahise bibasirwa n'ubwicanyi bwibasiye imbaga nyinshi cyane. Aha bivugwa ko abapfuye bagera ku 1000 kugeza ku 20,000. Abatutsi benshi bahunze kugira ngo bahunge urugomo. Ibihumbi 35 muri bo bajya mu Burundi. U Burundi nicyo gihugu cyonyine cyamaganye ku mugaragaro ubwo bwicanyi, maze guverinoma y'u Burundi yakomeje gushinja igisirikare cy'u Rwanda kwambuka ku butaka bwabo ku ya 22 Mutarama mu 1964 no kwica bene igihugu b'u Burundi mu turere duhana imbibi. Nanone guverinoma y'u Rwanda yahise ishinja u Burundi ko yemeye ko icyo gitero kibaho. Minisitiri w'Intebe w'u Burundi Pierre Ngendarumwe yahakanye ko guverinoma ye yagize uruhare muri icyo gitero, maze agerageza kumvisha umuryango w'ubumwe bwa Afurika gutumiza inama ku kibazo cy'umupaka ugaragara. Igitero cyateje kandi impaka mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi ku bijyanye n'ibihano bishobora gufatirwa inyeshyamba. Itsinda ry'abadepite ry'abahutu ryashyigikiye kohereza mu Rwanda inyeshyamba zizwi, mu gihe umuryango w'abatutsi wigiriye inama yo kubirwanya. Ubwa nyuma nta gikorwa cyafashwe. Amakimbirane yo kurengera imipaka yahagaritswe muri Mata mu 1964 atabanje gukemurwa ku mugaragaro. Nubwo icyo gihe amakimbirane yari amaze kugabanuka, nubwo bimeze bityo ariko icyo gitero cyatumye guverinoma zungurana ibitekerezo bikabije no gutukana kuri radiyo zabo kugeza mu 1965. Umuyobozi umwe atuka undi nawe amusubiza, gutyo ihungabana rya politike mu Burundi. Ku ya 15 Mutarama mu mwaka w'1965, Minisitiri w'Intebe Ngendarumwe yari mu bwoko bw'abahutu b'icyo gihe yaje kwicwa. Abakekagaho kumwica hari harimo uwari impunzi y'abatutsi yo mu Rwanda, maze byatumye leta y'u Burundi imuta muri yombi hamwe n'izindi mpunzi nyinshi zo mu Rwanda, harimo n'abayobozi benshi b'ingabo z'abanyarwanda. Nubwo bafashwe n'iperereza ryakurikiyeho, urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi rwanze ibirego byose biregwa abaregwa ubwo bwicanyi mu Kuboza mu 1967 kubera ko nta bimenyetso bifatika byari bihari. Nyuma yo guhirika ubutegetsi cyangwa se kugerageza guhirika ubutegetsi mu Kwakira mu 1965 na Nyakanga mu 1966 n'Ugushyingo mu 1966, kapiteni w'ingabo z'abatutsi yitwaga Michel Micombero yigaruriye guverinoma y'u Burundi maze akuraho ubwami. Bidatinze, nyuma yo gufata ubutegetsi, yiyemeje kunoza umubano hagati y'ibihugu byombi by'ibituranyi. Muri ibyo bihugu harimo n'u Rwanda. Aha urahita ubyumva ko guverinoma ya mbere y'u Burundi
yayobowe na Michel Micombero. Perezida w'u Rwanda Gerald Kayibanda yahise yongerera igihugu cye guverinoma nshya y'u Burundi, akajya agabanya ku baturage be akohereza mu Burundi ibintu bidakorwa n'ahandi hantu hamwe ariho hose ku isi. Kayibanda yateje impagarara mu Rwanda, impunzi nyinshi ziragenda zisuka mu Burundi. Muri Kanama mu mwaka w'1969 hashyirwaho umubano w'u Burundi n'u Rwanda waje gutera imbere, kandi muri Kanama mu 1969 hashyirwaho umubano w'ububanyi n'amahanga nyuma y'ubwigenge. Impinduramatwara y'u Rwanda n'ingaruka zayo byarushijeho kuba bibi cyane. Umubano w'abatutsi n'abahutu mu Burundi nawo ukomeza kuba mubi cyane, kandi kuva icyo gihe ubutegetsi buyobowe n'abatutsi bwashakaga kwirinda impinduramatwara nk'iyi mu karere kabo. Ubu ni bwa butegetsi bwa Micombero. Gutinya iterambere nk'iryo byashishikarije cyane guverinoma y'u Burundi iyobowe na Micombero kwica ibihumbi by'abahutu mu 1972 kugira ngo isubize imyigaragambyo y'abahutu inyuma, kandi hari impunzi z'abatutsi zo mu Rwanda nazo zariyo. Izo nazo zarishwe ku rwego rwo hejuru. Abenegihugu benshi bo mu Rwanda nabo bari mu bishwe mu rwego rwo hejuru. Ubu bwicanyi nibwo bwicanyi bwa mbere bwabayeho buteye ubwoba maze bwitwa ikiza. Ubu bwicanyi bwatumye abantu benshi cyane cyane abahutu bava mu Burundi bajya mu bihugu baturanye nabo, harimo abagera ku 6,000 bajya mu Rwanda, nubwo hafi 1/2 baje guhindukira berekeza muri Tanzania. Ku ya mbere Kamena mu mwaka w'1972, nyuma y'uko abadiplomate b'Abanyamerika bavuganye na perezida w'u Rwanda Kayibanda wari umuhutu, Minisitiri w'Ubutwererane Mpuzamahanga w'u Rwanda yagejeje ku buyobozi bw'u Burundi ibaruwa yashyizweho umukono na Kayibanda isaba Micombero guhagarika ubwo bwicanyi. Hejuru y'ibi, abakuru b'ibihugu benshi bo muri Afurika ntibigeze bamagana ku mugaragaro ubwicanyi bwakorewe mu Burundi, n'ubwo ihuriro ry'abanyeshuri bo muri Uganda babikoze ku ya 16 Nyakanga. Guverinoma y'u Rwanda yashinje ku mugaragaro Burundi kuba bwarakoze jenoside yakorewe abahutu mu nama y'umuryango w'abibumbye muri Gicurasi mu 1973. Iyi ntambara yiswe kiza yarushijeho gukaza umurego mu moko mu Rwanda, aho abahutu batangiye gutoteza no gutera abatutsi, bakabatwikira inzu, amatungo ndetse n'ibyabo, nabo ubwabo bakicwa. Guverinoma ye yakoresheje komite zishinzwe kuba maso. U Rwanda rwamaganye umugambi wo guhirika ubutegetsi mu Burundi mu 1993 wahitanye perezida w'abahutu witwaga Melchior Ndadaye, maze uba umusemburo w'ihohoterwa rishingiye ku moko ryakorewe abatutsi b'Abarundi. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigega cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe abaturage na guverinoma y'u Burundi mu 2002 bwagaragaje ko abantu 116 n'abantu 59 bishwe kuva ku ya 21 Ukwakira kugeza ku ya 31 Ukuboza mu 1993. Aha ngo hapfuye nibura 100,000 mu mpera z'Ukwakira. Kugeza ubu ntigeze hamenyekana umubare w'abo bantu bahohotewe, niba bari abatutsi cyangwa se abahutu, ngo bamenye ngo bari abahe. Iki ni ikibazo cyo kumenya niba iyicwa ry'abatutsi muri iki gihe byaratewe na jenoside yari iteganyijwe cyangwa se ihohoterwa rishingiye ku bushake ryakomeje kutavugwaho rumwe hagati y'abashakashatsi b'Abarundi muri ibyo bihe ibyo byabereye. Mu ntambara yo mu Rwanda yo mu 1900 kugeza mu 1994, abanyepolitike benshi b'abahutu bibukije ikiza ku maradiyo, bakomeje kugenda bavugira ijambo ryitwa ikiza ryari ryarabereye mu Burundi, bari kugenda baryibutsa abangaba barwanyaga bashaka ubwibohore cyangwa se revolution mu Rwanda. Bakoresheje ijambo ikiza kugira ngo bamenyeshe ko bafite ubwoba bw'amahano niba ishyaka bavugaga ko ryiganjemo abatutsi rya FPR ryatsindiye gufata ubutegetsi. Iyicwa rya Ndadaye hamwe n'indege z'impunzi 300 z'abahutu zerekeje mu Rwanda muri icyo gihe cy'urugomo byagaragaje imyumvire yo kurwanya abatutsi mu bahutu bahari, kandi byahangayikishije cyane amasezerano ya Arusha. Amasezerano yo kugabana ubutegetsi agamije guhagarika intambara y'abenegihugu yemeje ko iyicwa rya Ndadaye ryatesheje agaciro inzira y'amahoro mu Rwanda. Bamwe mu bahutu bo mu Rwanda ndetse batekereje ko FPR yagize uruhare mu guhagarika ubutegetsi, nk'uko Gerard Prunier yabitangaje ngo urupfu rwa Ndadaye rwashimangiye cyane ubutumwa bw'intagondwa z'abahutu zashakaga gutsemba abatutsi, kandi zibemerera gusunika ibitekerezo byabo birenze urugero bikarangirira kuri jenoside yo mu Rwanda yo mu 1994. Ku ya 6 Mata mu 1994, perezida w'u Rwanda Habyarimana na perezida mushya w'u Burundi witwa Cyprien Ntaryamira bishwe nyuma y'uko indege yabo yarashwe na misile zirasa mu kirere, bihita byica amasezerano y'Arusha muri Tanzania yaravuye gushyirwaho umukono. Indorerezi zatinyaga ko urupfu rwa perezida Ntaryamira rwateza urugomo mu Burundi nk'uko byagenze igihe uwamubanjirije yicwaga. Icyakora
mu buryo butandukanye n'u Rwanda. Ibintu mu Burundi byakomeje kuba amahoro nyuma yo kumva inkuru y'urupfu rwa perezida w'u Burundi. Guverinoma y'u Burundi yatangaje ko impanuka y'indege, perezida w'inteko ishinga amategeko Sylvestre yakoze ikiganiro kuri televiziyo asaba abantu gutuza. Abadiplomate bavuze ko abanyaburundi benshi bemezaga ko icyo gitero cyari kigamije kwibasira perezida w'u Rwanda atari uwabo. Guverinoma yari ihanganye n'intambara y'abaturage mu Rwanda, yakurikije politiki ihamye yo kutabogama, ihakana abayobozi b'icyahoze ari guverinoma ya Habyarimana i Bujumbura, kandi yanga ko ingabo z'Abafaransa zikoresha Uburundi nk'ahantu hateganyijwe gukorera operasiyo Turquoise. Muri Gicurasi mu 1994 yahuye n'umuyobozi wa FPR Pasteur Bizimungu. Guhera ku munsi ukurikiye ubwo bwicanyi bwa perezida Habyarimana na perezida Ntaryemera Cyprien w'u Burundi, intarwongwa z'abahutu zo mu Rwanda zakoze itsembabwoko ryahitanye abantu benshi cyane batagira ingano. Itsembabwoko ryateje ikibazo cy'impunzi, abanyarwanda bagera ku 300,000 amaherezo n'ubundi bahungiye mu Burundi, mu gihe abagera ku 180 bajyanywe mu bunyage bari bahungiye mu Rwanda mu Kwakira mu 1993 nabo bagarutse abifashijwemo n'amahanga. Uburundi bwafunguye inkambi nshya z'impunzi kugira ngo zibacumbikire. Ingabo n'abaparakomando bo mu butegetsi bwa kera bw'abahutu ex-FARC n'interahamwe bahungiye muri Zaire, nyuma bongera kubaka imbaraga maze batangiza inyeshyamba kuri FPR, CNDD yo mu Burundi, FDD na Parpehutu FNL, imitwe yigometse ku butegetsi y'abahutu izwi cyane mu gihugu. Nubwo CNDD FDD yahakanye ayo mahano, indorezi zitandukanye zagiye zisuzuma uburyo iki kibazo cy'amajyaruguru y'u Burundi cyatumye imitwe y'inyeshyamba z'abahutu n'abarundi zifatanya n'intego kugira ngo zorohereze politike bitewe n'inyungu zo kugenzura neza kariya gace. Ubwiyongere bw'amakimbirane yo mu gihugu no kugabanuka k'ubutegetsi bwa leta mu Burundi byahangayikishije cyane guverinoma y'u Rwanda iyobowe na FPR. FPR yatinyaga ko isenyuka rya guverinoma y'u Burundi ritazatuma gusa impunzi z'abatutsi zishoboka 500 zinjira mu Rwanda, ahubwo zikazaha n'ahantu heza inyeshyamba z'abahutu zo mu Rwanda. Kubera iyo mpamvu u Rwanda rwatangiye gutanga ubufasha kuri guverinoma y'u Burundi. Guhera mu 1995 ingabo z'u Rwanda zajyaga zambuka umupaka kandi zigatera inkambi z'impunzi z'abahutu zari zifite ingabo z'inyeshyamba, ubufatanye n'ingabo z'abarundi n'interahamwe z'abatutsi zaho. Igitekerezo cy'u Rwanda ku ntambara y'abenegihugu yo mu Burundi nacyo cyagize ingaruka ku cyemezo cyafashe cyo gutangiza intambara ya mbere muri Kongo mu mpera z'umwaka w'1996 mu guhirika perezida wa Zaire wariho icyo gihe witwa Mobutu Sese Seko wa Zabanga. U Rwanda rwizeye gukuraho Zaire nk'ubuhungiro bw'imitwe itandukanye y'inyeshyamba z'abahutu. U Burundi bwashyigikiye uruhare rw'u Rwanda muri Zaire, ariko butanga inkunga nkeya mu bya gisirikare. Nubwo u Rwanda rwatsinze Mobutu Sese Seko wa Zabanga mu mezi make amusimbuye Laurent Desire Kabila, inyeshyamba za CNDD zakomeje ibikorwa byazo mu 1997 ndetse zinjira mu Burundi ndetse zitera Urutovu, umujyi wavukiyemo perezida Buyoya ndetse n'ikigo cy'abatutsi bo mu Burundi muri kiriya gihe. Nyuma yaho bimwe mu bigize guverinoma nshya ya Kongo iyobowe n'umuhungu wa Kabila Joseph byaje gushyigikira inyeshyamba z'abarundi mu ntangiriro y'ibihumbi 2000 nk'uko Mobutu yari yarabikoze mbere. Mu 2006 Burundi n'u Rwanda byinjiye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Nubwo umubano hagati ya perezida w'u Rwanda Paul Kagame na perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza wabanje kugirana ubucuti, iyi mbaraga yahindutse cyane nyuma y'imyigaragambyo ya M23 yo mu mwaka wa 2012 n'ibihumbi 2013 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkurunziza arwanya muvoma yo ku ya 23 Werurwe ariyo M23, naho u Rwanda yobowe na Paul Kagame rurabishyigikira nk'uko byagiye bitangazwa. Guhera muri Mata mu mwaka wa 2015 na cyane nyuma yo kugerageza guhirika ubutegetsi bwatsinzwe mu kwezi gukurikira imvururu zateje umurego umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi, Kagame yari mu banenze Nkurunziza kuba yarashatse manda ya gatatu, kandi ibihugu byombi byashinjaga kuba byarakiriye imitwe y'inyeshyamba. Umudiplomate w'u Rwanda Desire yirukanwe mu Burundi mu Kwakira mwaka wa 2015 nyuma yo kumushinja ko ari umukinnyi uhungabanya umutekano. Muri Werurwe mwaka wa 2025 perezida Evariste Ndayishimiye wo mu Burundi yatangarije BBC Gahuza Miryango ko yabonye amakuru yizewe u Rwanda ruteganya gutera igihugu cye. Guverinoma y'u Rwanda yavuze ko aya magambo ya Ndayishimiye atangaje, kandi avuga ko abaturanyi bombi bafatanya muri gahunda z'umutekano ku mipaka bahuriyemo. Dusubiye mu myaka yo hambere gatoya ku ya 21 Ukwakira mu 1993 u Burundi bwagira
bagerageje guhirika ubutegetsi n'umutwe w'ingabo z'abatutsi. Kugerageza guhirika ubutegetsi byatumye perezida w'abahutu Melchior Ndadaye yicwa ndetse n'abandi bayobozi bapfa mu murongo w'itegeko nshinga uzungura perezida. Ingabo zatanzwe na François Ngeze, perezida mushya w'u Burundi, ariko ihirikwa ry'ubutegetsi ryananiwe kubera igitutu cy'imbere mu gihugu ndetse n'amahanga, bituma minisitiri w'intebe Sylvie Kinigi ayobora guverinoma. Nyuma y'igihe kirekire cy'ubutegetsi bwa gisirikare n'abasirikare b'abatutsi mu ntangiriro ya za 90, Uburundi bwagize inzibacyuho ya demokarasi. Muri Kamena mu 1993 amatora y'umukuru w'abadepite yakozwe kandi atsindwa n'umutwe wiganjemo abahutu aribo bitaga Pour la Démocratique y'u Burundi, bimura ihuriro riri ku butegetsi Pour le Progrès National na perezida Pierre Buyoya. Ku ya 10 Nyakanga hashyizwe guverinoma nshya ihuriweho n'umuyobozi w'iri huriro rya Pour la Démocratique y'u Burundi, Ndadaye, nka perezida wa mbere w'abahutu, aba ari we uyobora. Ku ya 10 Nyakanga hashyizweho guverinoma nshya ihuriweho n'umuyobozi wa Frodebu, Ndadaye, nka perezida wa mbere w'abahutu. Manda ya Ndadaye ahanini yari ifite amahoro, ariko mu gihe yari ku butegetsi Uburundi bwahuye n'ibibazo byinshi by'imibereho na politike. Ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi z'abahutu zari zarahunze ihohoterwa rya politiki zabanje kugaruka mu gihugu ari nyinshi, mu gihe guverinoma yasuzumye amasezerano atandukanye y'inyungu z'ubukungu zakozwe n'ubutegetsi bwabanje, zitangira kuvugurura ingabo. Ibi bikorwa byabangamiye inyungu z'intore z'ubucuruzi bw'abatutsi n'abasirikare bakuru. Muri ibi bihe abari mu gisirikare batangiye gutegura guhirika ubutegetsi. Ikiranga nyacyo cy'abayoboye uwo mugambi ntikiramenyekana, nubwo Ngeze umuyobozi mukuru w'ingabo Jean Bikomagu, uwahoze ari perezida Jean Baptiste Bagaza na Buyoya bakekwaho kuba barabigizemo uruhare. Mu gitondo cya kare ku ya 21 Ukwakira mu 1993 ingabo zafashe ibirindiro bikikije Bujumbura maze zigaba ibitero ku ngoro ya perezida. Nyuma y'amasaha menshi Ndadaye yarafashwe ajyanwa ku kigo cya gisirikare aho yiciwe. Abashyizwe mu majwi kandi bibasiye abayobozi bakomeye ba Frodebu, bica perezida w'inteko ishinga amategeko Pontier Karibwami na vice perezida w'inteko ishinga amategeko Jules Bimazubute. Minisitiri w'imbere mu gihugu n'iterambere ry'abaturage Juvenal Ndayikeza n'umuyobozi w'ubutasi Richard Ndikumwami. Urupfu rwa Karibwami na Bimazubute rwakuyeho umurongo shingiro w'izungura rya perezida. Abandi bantu ba leta barimo Kinigi bararokotse barahunga cyangwa se bajya gushaka icumbi kuri ambasade y'Ubufaransa. Nyuma y'uwo munsi ingabo zashyizeho komite ishinzwe ibibazo maze zerekana Ngeze nka perezida mushya w'u Burundi. Itangazwa ry'urupfu rwa Ndadaye ryagize ingaruka ku ihohoterwa rikabije rishingiye ku moko, kubera ko abahinzi b'abahutu ndetse n'abanyamuryango ba Frodebu batangiye kwicwa n'abatutsi. Ingabo zarihoreye zica abahutu. Imiryango mpuzamahanga n'imiryango itegamiye kuri leta yamaganye ihirikwa ry'ubutegetsi kandi isaba ko hajyaho imiyoborere ishingiye ku itegeko nshinga. Mu guhangana n'izi mbogamizi, ku gicamunsi cyo ku ya 23 Ukwakira, Bikomagu yategetse ingabo gusubira mu birindiro byazo. Nyuma y'iminsi 2 guverinoma ya Kinigi itangaza ko hakuweho ingamba zose z'ubutabazi zatangajwe n'abashyize mu majwi. Kugerageza guhirika ubutegetsi byatumye minisitiri w'intebe Kinigi, umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru w'abasivile, arokoka umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Inzego za leta za gisivile zongeye gushyirwaho byimazeyo mu kuboza. Kugerageza inteko ishinga amategeko yo gutora uzasimbura Ndadaye byahagaritswe n'urukiko rw'itegeko nshinga rwiganjemo abatutsi. Nubwo urwego rwaje gutsinda Cyprien Ntaryamira nka perezida w'u Burundi muri Mutarama muri Mutarama 1994, yaje gupfa muri Mata asimburwa na Sylvestre, mu gihe ihohoterwa rishingiye ku moko ryakomeje kandi haje gusabwa ko hashyirwaho ingamba z'itegeko nshinga. Gutunga itoroshi byonyine mu bitabo by'amateka y'u Rwanda n'u Burundi bihita bikwereka neza ko imvuru z'u Rwanda n'u Burundi zitazigira zihagarara habe na gato. Kuva kera bagiye bagambana bakarwana kuva kera. Bwana Evariste Ndayishimiye atangaza amagambo ateye ubwoba ku gihugu cy'u Rwanda, nyamara kandi yuje ibinyoma. Evariste Ndayishimiye ni umwe mu baperezida bazwiho ngo gutera urwenya, nyamara kandi byagaragaye ko ibyo abavuga nta rwenya na ruto rubirimo. Reka mbashimire mwese mwaduteze amatwi muri iki kiganiro. Njye nitwa Tuyiringire Ahmed, mbararikiye gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi ni kuri Gira Ubuzima TV Special. Iki kiganiro wumvaga cyitwaga Amakuru n'Ubusesenguzi. Njye nitwa Tuyiringire Ahmed, reka tubonane ubutaha.